invited people into the government of national unity. Now, the president of the ANC still has the powers to decide who he wants where. Now, there is no discussion that is going to happen where other political parties who come into this government of national unity must make decisions for the president of the ANC. Valigi abaswa balihoro la ANC abako faria zwavhuḓi nga u vha na vhalanga mavundu vhavhili fhedzi vha vhafumakadzi u mona na shango. Yoro la DA lo imisa muraḓo walo ane a khou tou bva u aniswa phalamennde Vho Ronaldo Gous. Vhatambi vhaswa vha Springboks vha khou ṱuṱuwedziwa uri vha dzhie tshikhala itshi nga zwanḓa zwivhili. Da lokovela line tshanduko ligege ni khou ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenḓa fhano kha SABC 2 na dovha nda livhuwa shelwa nga vhone afho hayani nga ri roṱhe. Valigi ya vhafumakadzi vha ḽihoro ḽa ANC a vha khou farea zwavhuḓi nga u vha na vhalanga mavundu vhavhili fhedzi vha vhafumakadzi u mona na shango. Muṅwaleli muhulwane wa ligi iyi Vho Nokuthula Nqaba vha khou itela khuwelo Phuresidennde Vho Cyril Ramaphosa uri vha thole vhafumakadzi vhanzhi kha khabinethe yavho. Na vha ligi ya vhaswa vha ḽihoro iḽi na vhone vha khou ṱoḓa vhafumakadzi vhanzhi kha khabinethe dza mavundu o rangiwaho phanḓa nga vhanna. Valigi za ḽihoro la ANC vho bva mulomo vha tshi khou emelela Phuresidennde wa shango na ḽihoro Vho Cyril Ramaphosa kha uri ndi vhone ambadzifhele kha u nanga miraḓo ya khabinethe. Murangaphanḓa ligi ya vhaswa Colin Malachi o thudzela kule zwa uri muvhuso wa mbumbano ya vhuthihi ha mahoro kana GNU u ḓo dzhenelela kha u nangwa khabinethe. Ḽiṅwalo ḽa pfano ya muvhuso wa mbumbano ya vhuthihi ha mahoro GNU ḽi khou amba uri u tea u vha na thendelano ya mahoro oṱhe a GNU kha tsheo dzine dza fanela u swikelelwa. Fhedzi Malachi uri Phuresidennde ndi vhone vha re na maanḓa. The ANC invited people into the government of national unity. Now, the president of the ANC still has the powers to decide who he wants where. Now, there is no discussion that is going to happen where other political parties who come into this government of national unity must make decisions for the president of the ANC. Now, those powers have not been given out. Those are the powers of the president of the ANC, who is the president of the country now. Now, on that one, obviously, we will be giving the president that responsibility to appoint. Valigi ya vhafumakadzi ya ANC vho sumbedza u sa farea zwavhuḓi kha u thola vhalanga mavundu he a thola vhafumakadzi vhavhili fhedzi. Muṅwaleli muhulwane wa ligi ya vhafumakadzi Vho Nokuthula Nqaba vha khou ita khumbelo kha Phuresidennde uri vha songo fhungudza mbalo ya vhafumakadzi vhane vha ḓo tholwa kha khabinethe. We're expecting to see more women, not only in the ANC, but also influencing that approach of the GNU, which is now being used in governing the country, that those that have partnered with the ANC can also take, pride in ensuring that women are being represented in numbers. And we are very clear, Samkelo, that being represented in numbers, it can't be only deputy ministers. We expect them to be afforded an opportunity to hold those key strategic positions as being the ministers. And there's nothing wrong to be deputized by our male counterparts because we work together with them. But that's the expectation moving forward. We were failed in provinces with the premier process, but we are hoping to see a different when it comes to the composition of the ESCO in the provinces, that there's a principle, at least in the ANC, of 60 and 40%. 60 should be women, 40 male, where a premier is a male comrade. Phuresidennde Vho Ramaphosa vho khou u ḓivhadza miraḓo ya khabinethe ntswa ya muvhuso wa mbumbano ya vhuthihi ha mahoro ana mafhelavhege nga murahu ha vhukwamani na mahoro oṱhe a GNU. Miraḓo miswa ine ya kha ḓi tou bva u ḓivhadziwa ya khabinethe ya vundu ḽa Limpopo vho swika ngei The Ranch ḓoroboni ya Polokwane hune vha khou ḓo aniswa hone. Mulangavundu Dokotela Vho Phophi Ramathuba vho ḓivhadza khabinethe yavho ya miraḓo ya 10 vha mulovha nga ḽavhuvhili. Miraḓo mina ya khabinethe iyi vha khou tou vhuya nga murahu ha u shuma kha ndaulo yo fhiraho nga fhasi ya mulangavundu wa kale Vho Stanley Mathabatha. Ngeno vharathi vha vhaswa. Phuresidennde wa vhuhaṱuli khothe khulwane ya Limpopo Vho George Phatudi vha ḓo tshimbidza zwa u anisa uhu. Ri kha ḓivha kha mafhungo a muvhuso muswa wa vundu ḽa Limpopo vha khoro ya lushaka ya dzikereke kana South African Council of Churches vha khou tamela mashudu mulangavundu muswa wa Limpopo Dokotela Vho Phophi Ramathuba. Vha SACC vho vha na mushumo wa thabelo ofisini ya mulangavundu ḓoroboni ya Polokwane. Vha khoro iyi vha ri Vho Ramathuba vha fanela u tandulula khaedu dza ṱhahelelo ya maḓi, vhutshinyi khathihi na zwiṅwe zwinzhi zwe vhadzulapo vha livhana nazwo.
thuba arali vanga ṱhogomela khona uri vhafumakadzi vha songo tsha tambudziwa ndi nga mafhungo ḽa vhuḓi na uri vha kone u wana maḓi tsini vha kone u wana muḓagasi zwi nga thusa uri vha songo netesa vha kone u ṱhogomela vhana vha sa fhelafheli mbilu. Madzangano a vhashumi vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal a khou itela khuwelelo vharangaphanḓa vhaswa vha muhasho wa pfunzo khathihi na muhasho wa mutakalo uri vha ṱole tshiimo tsha mihasho iyo na zwenezwo. Mulangavundu iḽo Vho Thamintuli vho ḓivhadza khabinethe yavho Mbamulovha. MEC wa kale wa vhuendi Vho Sipho Hlomuka ndi vhone MEC muswa wa pfunzo ngeno Vho Magugu Simelane vho vhuyelela kha muhasho wa mutakalo. Mulangavundu Vho Thamintuli vho katela vhaimeleli vha mahoro mana kha u vhumba muvhuso wa vundu wo ṱanganelaho na vhuthihi zwi tshi tevhela nḓivhadzo yavho. Vha madzangano a vhashumi vha fanaho kha muhasho wa pfunzo na mutakalo vho ṱahisa vhupfhiwa havho kha muvhuso wo nangiwaho. Vha muhasho wa pfunzo vho vha vha tshi khou ṱangana khaedu mahoḽa. Muhasho uyu wo vha wo ambarelwa nga khaedu dzi kwamaho nḓisedzo ya zwiḽiwa tshikoloni khathihi na zwikhala zwa poso dza zwigidi zwa sumbe zwa vhadededzi dzi songo ḓadziwaho. Vha dzangano ḽa vhadededzi SATU vho vhudza MEC wa pfunzo Vho Sipho Hlomuka uri vha khwinise muhasho uyu. It depends whether there is a political will to drive those to ensure that the results do not go down. But there are a number of challenges that we have, issues of filling of vacancies in schools, in the offices, how policies are implemented. Our wish is that the new MEC must work with stakeholders, all of them, school governing bodies, teacher unions, and ensure the unity within the department. Zwi tshi hezwo ralo vha dzangano ḽa vhashumeli vha muvhuso kana Public Servants Association vha ri vha tshi khou fulufhela uri hu ḓo vha na tshanduko kha muhasho wa mutakalo. There was expectations from our members that Ms. Nomagugu Simelane was going to be moved to the other portfolio. She has played her role, but we believe that there are more challenges in that particular department. As PSA, we have been vocal on health issues. I know because we are not political aligned, some of our viewers not receiving the receptions that we expect. Varamabindu vatanganedza unangiwa ha khoro khulwane vunḓuni. Really aligned to what we want to see as an organization. Firstly, what's important is we need the economy to grow. And what do we need to get the economy to grow? We need to have a conducive environment to make sure that the economy grows. So there's 4 key things that we highlighted into the presidential working group. Muḓivhi wa zwa ikonomi Profesa Bobeki Mungomezulu vha ri khoro khulwane yo nangiwa u sumbambela phanḓa na vhuthihi khathihi na ndinganelo kha muvhuso wa vhuthihi kha vunḓu. So one would have expected then that in this time around, given the fact that you are bringing together different political parties, they will be in a position through their negotiations to try and avoid a similar situation where wrong people are deployed in different positions, more especially those critical positions. Vhontuli vho fulufhedzisa uri vha ḓo ḓivhadza tshumelo ino lavhelesa kushumele kwa dzi MEC vhane mushumo yavho ha ḓo vha uri vha vhone uri tshumelo i khou khwinifhadziwa. Ḽihoro ḽa DA ḽo imisa muraḓo waḽo ane a khou tou bva u aniswa phalamenndeni Vho Ronaldo Gous na zwenezwo izwi khou kwama vidio yavho ya miṅwaha ya 60 yo fhelaho he Vho Gous vha shumisa maipfi a songo kunaho nahone a khethululo. Vidio iyi yo dovha hafhu ya vhuya zwino nga murahu ha musi Vho Gous vha tshi khou tou bva u aniswa. Mudzulaphanḓa wa khoroshitumbe ya DA Vho Helen Sile vha ri Vho Gous vha ḓo livhana na maga a ndatiso. Ronaldo Gous has been suspended from party activities in the Democratic Alliance with immediate effect. This follows the surfacing of a video in which Ronaldo uses execrable and totally unacceptable language that are directly opposed to the value system of the Democratic Alliance. His case has been referred to the Federal Legal Commission, and if he wants to state his defense, he will be able to do so there. But till then, he is suspended from all party activities, and we await the outcome of his disciplinary hearing.
Murangaphanḓa wa ḽihoro ḽa EFF Vho Julius Malema vha ri vho pfumbudzelwa u fara zwigidi vha tshi khou shumisa zwigidi zwa mabulanga musi vha tshi kha ḓi vha na miṅwaha ya ṱahe fhedzi. Vho Malema vho bvela phanḓa na u vhudziseswa khothe ya madzhisiṱiraṱa ya East London malugana na mulandu wa u thuntsha tshigidi vhathuni. Vhone vhane Vho Malema vha ri a vha ḓivhoni mulandu. You brought me wrongly here, and you know that. Either you want to build your career with my name, using my name, and destroy my reputation, and destroy the future of my children and my wife. You know very well that you brought me here wrongly. Look at all the 19 statements that you have led before this court. No one can associate me with any wrongdoing. I cannot regret having done nothing wrong. I possessed a toy. It requires no license. It requires nobody's permission for me to use it at any time. Well, if that was a requirement, I would have complied with the law. Like the person you brought here of the job, who said this was the best team ever, the most disciplined and highly cooperative. Rizwi maragani vha ḓo pfa nga ha dokotela wa kholekole o fariwaho vhuongeloni ha Tembisa vha songo ṱutshela kule ri ya vhuya zwino. Kwa ṱanganedza hafho kha mafhungo a Tshivenḓa fhano kha SABC 2 nga ri bvele phanḓa. Muṅwali wa dzangano ḽa mahosi fhano Afrika Tshipembe ḽa Contralesa Vho Zolani Mkiva vha ri u thoma ha muvhuso wa demokrasi zwo ḓisa u sa lingana ha vhadzulapo zwine zwa khou sia muvhuso muswa u na khaedu khulwane. Vha ri ḽino shango ḽi kha vhuimo havhuḓi u fhira maṅwe mashango dzangano ḽa Afrika siani ḽa ikonomi. Fhedzi na u ralo vhadzulapo zwavho a vha khou vhuyelwa nga ikonomi. Nga nnḓa izwo vha khou kaidza vharangaphanḓa vha ḽino shango uri vha sedzese kha u shumela vhathu madzuloni a u shumela vhone vhaṋe. Take it for granted. Everyone is entitled to pension in South Africa. When you reach a particular age, 55 or 60, you have that access. When you go to Africa, even people who have served in the state, sometimes they don't get anything like that. Even a president of a country in Africa is not entitled to any pension. So I think that we are in a privileged position, and our democracy and our freedom has given us something that I think we ought to appreciate. And the little things that are negative, I think those are things that we can deal with them. Hobi gwa munga mulandu wa dokotela wa kholekole nga muhasho wa mutakalo vunḓuni ḽa Gauteng. Mufumakadzi uyu we vha tshi khou ita dokotela o farelwa vhuongeloni ha Tembisa hune a vha bva ḓuvha ha Johannesburg na ono ḓo senga khothe hu si kale. The suspect who was apprehended on Tuesday night for impersonating a doctor at the Tembisa Provincial Tertiary Hospital is expected to appear before the Tembisa Magistrates Court sometime later today. According to the information that we have from the police, the apprehension of the suspect once again sends a strong message that people that are trying to impersonate healthcare professionals will be, the law will have to take its course in terms of ensuring that they suffer the full consequences of this, because there could be dire consequences where people impersonate healthcare professionals and therefore maybe offer advice to the public, advice of which could be harmful to the public. We are grateful for obviously the response, the way in which our staff was able to obviously pick up that this person is not one of the staff members, and therefore ensure that the police are able to be brought in to apprehend this particular suspect. Shango la Afrika Tshipembe ndi ḽiṅwe ḽa mashango a 12 a ḽino dzhango ḽa Afrika ḽo ḓikumedzelaho kha u fhelisa vhulwadze ha AIDS kha vhana kha miṅwaha ya rathi ine ya khou ḓa. Muofisiri muhulwane wa Save the Children South Africa Vho Gugu Shongwe vha ri u engedzea ha vhathu vhane vha khou kavhiwa nga HIV zwi nga fhungudziwa. Nga nnḓa izwo vha ri vha khou bvela phanḓa na u funza vhaswa nga khombo dza HIV and AIDS. The transmission of mother to child HIV transmission went down. It went to even below 2%, close to 1 point something, which means the ability of South Africa
to get mothers who are pregnant to be tested for HIV in order for us to know that this is a vulnerable pregnancy, and let's make sure that we provide required treatment to the mother so that we can reduce transmission to the child, has been successful, and South Africa has been congratulated for that. There's transactional sex. It exposes even young girls mainly to being infected by HIV by adults that are paying for the sex. So we're educating a lot of young girls about saying no to sex that they have not planned for, and saying no to sex simply because you want the money that is being provided. Vashumi vho no fhira zwigidi zwina vho salela murahu kha masheleni ane vha a badela kha zwikwama zwavho zwa dzi pensheni. Izwi ndi u ya nga vha tshimiswa tsha ndaulo ya sekthara ya vhuḓifari ha ndaulo ya masheleni kana Financial Sector Conduct Authority. We are also having very extensive engagements as COSATU with Treasury, the Financial Sector Conduct Authority, the South African Revenue Service, and the pension fund industry, CISA at NEDLAC as well, on the two-part pension reforms. The two-part pension reforms is one of the major pension transformation legislation that COSATU has piloted with the support of the ANC at government and parliament. Parliament has passed the two bills which provide for the two-part pension reforms. The President, Cyril Ramaphosa, has signed the first bill. It will come into effect on 1 September. The second bill will shortly be signed by the President as well. And basically the two-part pension reforms are going to provide billions of rands of relief to highly indebted workers in both the public and the private sectors. They will enable workers early access to the pension reforms, pension funds, without having to resign from their jobs as is currently the situation. Well, many workers do choose to resign because they have unexpected financial emergencies, whether it's a family issue, or medical bills, or they're just simply drowning in debt. Mimaraga ya masheleni isumbedza ishi kutakalela khonadzeo za ubuya habo Enoch Godongwana sa minister wa muhasho wa gwama kama buso musho wa busumbe izwi khoda musi lino shango lolindela ndivhadzo ya cabinet ntswa nga fhasi ha muvhuso wa mbumbano ya vhuthihi ha mahoro. Vora ekonomi va kopfulufhela uri minista wa gwama vho Enoch Godongwana va nga dovha hafhu vhuya sa minista nga murahu musi randa yo vhonala i tshi khou shuma zwavhuḓi musi president Vho Cyril Ramaphosa vhona nga hafhu sa presidente. I don't think there'll be all that much controversy if he is reappointed as Minister of Finance. He has been seen to be at the forefront of the pursuit of fiscal austerity in the country, which has gone down relatively well with the markets. The markets are quite satisfied that he is a person who has a lot of gravitas within the ANC itself. Vasaukanyi va zwa ekonomi vari randa yo dovha hafhu vhonala i tshi khou pepeleka, izwi zwi khou vhangwa nga uri vhoramabindu vho lindela u ḓivhadziwa khabinethe. Zwo ralo vhoraikonomi vho khwaṱhisedza uri mahoro a ngaho sa DA na IFP a nga si vha na thaidzo arali vho Godongwana vha nga vhuya sa minista. Zwazwo ri vhaḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala i tshi shaya maanḓa musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 18 rand 4 cents, bondo 22 rand 88, euro 19 rand 35, pula ya Botswana 1 rand 33. Mikawe phala JSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $2,360, platinum ndi $984, oil sonkunakiswaho ndi $85.80 nga fagi. Ndi matekwana kari mudiravesa nyimaro ya mucho ya matekwana ana mosi huku ubonera mimuya iniya kubudzira nga bahari pala bendera shango ya bupato barkotoba hapo rabona konatse ya mashota sikati anyanga kati pera pedziha asimbure topic yobo kari mudiravesa machoro hone litocho limanga chumbe yote mosi chorosa nyimaro ya mucho machoro rukobona rutsingulo mrotikorula rushko senda rukotera ngeno shango ni masiande ito ndibusuto sikati hunyanga kati pera kotoba hapo rabona mimuya kila idine amanda iko pera panda na upotora
nga bohari kana mo ditsibutsa ba tsorapo or macharo le chicha khabara bele muya ina do tshiko butsura nga bohari ko ba hapo ra bona ai wandila mimuya inyenga kadisia huna magabero kana mo dili mona ri labele sezi temperature tsa matekwana ana mosi kare thomenga vundo la shula ngeno Gauteng re go bikelo gone motsho bo dibukoma matekwana na mosi di motsho wa phepo ngeno doroboni Johannesburg atsena phala Pretoria Springs na phala Vereeniging na gone ai wa re go bone phepo pezi yo ambarela kana mo ditsa hayani labese vundo la shula Limpopo ne re go bona gone motsho wa phepo na gone o tshiko bikwa phala Polokwane Mokopane Bilabile na Thabazimbe le Phalale Pegasport na gone ze temperature tse fase bukuma phala bo ratsa go ye ze temperature tsa shika phala ka 26 machero le chicha mozeri cha vundo na Mpumalanga na gone dinero go bona motsho wa phepo o tshiko bikwa phala Secunda Emeru na phala Standard 10 Mkhondo na gone na aiwani motsho wa phepo Masishing atsena phala Skukuza busitshira besa hapo na kama ngwavundo phala KwaZulu Natal basonga hangwa dipale rabona hodi mimuyene ko butsura ngabo hari pezia si temperature zipase bukuma Lady Smith Vryheid na phala Kokstad Durban zido konya za shika phala ka 25 musi lishita matabero Eastern Cape na honor ko bona motsho wa phepo to ambarela bukuma phala Mthatha Maletswai atsena phala Khatrinef kwa no joli na hone aiwa to butshiko rotela bukuma matikana musi pezia si temperature zido konya lichicha machera phala Pfeffer West na phala Mossel Bay vundu na phala Western Cape Langsberg kona aiwa na hono ko bona shinga ka ditutela musi lichita masiari Northern Cape na hono dinero ko bona hono motsho wa phepo tshiko bikwa dikumba matikana musi phala Calvenia di tusataro phala Sutherland matikana musi to bamba zone zora aiwa phepo yo ambarela bukuma kar kurumana phala Kimberley na hono ndinyimero ya buria ya phepo kar mudia vundu na Free State ne na hono ko bona ukumba phala Bethlehem Fixback ndikumba na hono Bloemfontein ko rotora bukuma atsina musi licha phala Bothaville na hono ko bona phepo Sasolburg na hono aiwa yo ambarela bukuma kar mudia vundu na phala Northwest Une na honera kama na mochwa pepo chiko biko matiko na mosi pala Mahike atsena pala Tosca Vryburg na pala Taung na pala Bloemhof na hone ko bona mochwa pepo wo ambarela helino ndikomba komba kave matiko na bote